We're supposed to have Stefan Slabber come and join us. We'll have a look and see if they are there. The pit gate is still open, but at this point in time, there are 5 of them out on the circuit in the Extreme Panel and Spray Midgets B Division. Ons 'n bietjie van 'n kans gee daar, ons sien die Cape Hek, hier kom nog 'n midget na die hek se kant toe en dit is 146 van Stefan Slabber wat uitbeweeg op die baan. Die Cape Hek maak toe, so daar's nou 6 van hulle op die baan, 6 van die 7. Quentin Miller het onttrek. So hier kom hulle af na ons toe. In pole position, we've got Johan van Schalkwyk. On his outside, we've got Timothy Perry in that second row. We have got the 42 of Andre Lietze on Andre's outside. It's Francois Botha, then it's Emil Gillemier, and then the 146 of Stefan Slabber. Right, so down the back main they go. 6 midgets out there working their way down the back main with a Johan van Schalkwyk that's there in pole position. If you have a look at the 27 of Timmy Perry, he's the only midget out there that's got the thinner tires on at the back, on the back wheels. All the others have got the fatter tires on their class. Full Herald drops the flag, and away we go with Extreme Panel and Spray Midgets B Division. Down into turn number 1. Look at Paris on the outside there. He goes up into P number 1. Second, he's a Francois Botha. Botha's up in that second position. He'll have a go with Timmy Perry. Van Schalkwyk has now been challenged there. Well, he was challenged by Lietze. Now it's Emil Gillemier that is having a go at him for that second position. Lap number 1 in the bag as they race down into turn number 1. But it's all about Timmy Perry and Francois Botha. Perry and Botha down the back main. Then it is Gillemier. That's there in that third position, followed there by Van Schalkwyk. Behind Van Schalkwyk is Andre Lietze, and boom, into the lead goes the 25 of Francois Botha, putting his nose ahead there of Perry that's there in that second position. They are getting away now for that fight for 3, 4 and 5. That one's been led there by Emil Gillemier. Then it is Johan van Schalkwyk, and right on his case is the Frank Drucker's outfit of Andre Lietze. That's the first 5 cars with Stefan Slabber in the 146 making his way now out of the Wyntuin corner. But down the back main they go. Dit is Botha wat daar in die eerste plek sit en hy trek nou weg daar van Timothy Perry wat daar in die tweede plek sit. Derde sit Emil Gillemier. Hy trek weg daar van Johan van Schalkwyk af en reg op van Schalkwyk se hakke is die 27 Frank Drucker's midget van Andre Lietze. As hulle deurbeweeg daar na die Cape draai toe, dis is Stefan Slabber wat nog deurkom na ons toe en reg agter hom is dit Francois Botha. Die man wat daar in die eerste plek sit, dis Francois Botha wat nou deurbeweeg hier na die Cape draai toe. Dit is Timothy Perry wat in die tweede plek sit, gevolg daar deur Emil Gillemier. Agter Emil Gillemier het ons daar vir Johan van Schalkwyk en reg daar by hom is die Frank Drucker's 27 van Andre Lietze. Stefan Slabber kom deur en reg agter hom is dit die voorloper. Is die 25 van Francois Botha wat daar deur beweeg uit die Cape draai en die agter se velpak beweeg Botha. Botha is myle voor Timothy Perry wat nou in die tweede plek sit en reg op sy hakke is dit die 55 van Gillemier. Gillemier wat daar agter Perry sit. Die wit vlag is uit vir die laaste ronde vir Francois Botha. Botha wat nou daar in agter sy pyl vak beweeg. Hy het 'n halwe ronde oor, maar die geveg vir tweede plek is nog lankal nie klaar nie. En dis tussen Timmy Perry en Emil Gillemier. Die geruite vlag kom uit en dit is Botha wat deurkom in die eerste plek, maar Perry het sy hande vol hier met Gillemier. As hy deurkom na ons toe, dit is Timothy Perry wat in die tweede plek klaar maak, reg op sy hakke. In die derde plek is dit Emil Gillemier, gevolg daar deur Johan van Schalkwyk. Agter hom is dit Andre Lietze en dan die 146 van Stefan Slabber.